Arkadaşlar tövbenler. Bundan aldın açıkla. Kırgız kançadagı attan jığılsa da salttan jığılgan kalk emес. Saltımızды улап, көкпөрүн ушундай жогорку деңгээлде уюштуруп, убактыңыздарды бөлүп, каражатыңыздарды бөлүп, чыныгы биздин салтыбызды кийинки муундарга өткөрүп берүүдө эмгегиңиздер зор. Алла разы болсун ар бир жамаатка, ар бир салымын кошкон ушул жерге келип, ушул жерде ат багып, сөз багып, аламан улакка бир өзгөчө адамдык парызды аткарып келатасыздар. Албетте 86-87 жылкыларга бир ыраазычылык билдирип кол чоюп баштап коелу. Азаматсыздар жигиттер. Поколенияны баштап ушундай бир жакшы көрүнүш баштап атабыз. Эми карысы бардын ырысы бар деп айтылгандай, аксакалыбыз келиңиз. Урматтуу жигиттер, бүгүнкү уланга болсун. Жакшы убак чаап, жакшы ойноп кеттиңер. 86-87 жылкылардан ынтымактуулук ыйчылыгыбызды берсин. Жерге ийгилик, денсаулыктарга тапкан ташына төлөр болсун. Жакшы ойноп, ат жалында жеңил болуп ойноп кеттиңер. Келиңиз, дагы бата бериңиздер. Эми жазы. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu aleyke Resulullah. Allah Teala'ga çeksiz şükürler, maftolar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Allah Teala şu bugünkü uyuşturucularga densoğluk versin, imanları beken bolsun, rızıkları genen bolsun. Bugünkü oyunda şu cemaat, tinç, aman, esen, ынтымакта жакшы өткөрүп алалы. Allah Teala ар түрдүү кырсыктардан сактасын, жакшы ойноп кетели. Амин. Бүгүнкү мааракенин катышуучулары, балбандар, ошондой эле мына 86-87 жамааты, мына жамаат улактын эң биринчи башталышы болуп атат. Аллахым силерге денсаулык берсин, иштериңерге ийгилик болсун, ушул үзүлбөсүн. Мындан кийин мына ушу Москвада жамаат улагын жакшы, чоң деңгээлде өткөрүп алганга Аллах насип кылган болсун. Тынччылык болсун. Assalamu alaikum. Бүгүнкү келген ушу улакчылар, ушу Москва областы келип, ушу Кыргызда кайерде жүрсөк, алыс жерде жүрөбүз. Ушундай ата салтын унутпай када сакта, ушинтип өткөрүп аткан бүгүн ушу 86-87 жылкы балдарга рахмат. Ар дайым денсаулыкта болсун, балдары менен тынч болсун, ушу алыста жүрөбүз, өдөксүздөн сактасын. Ушундай убактар чаап, Кыргыздын салтын улап ушундай жакшы ойноп жүрөлөр. Жана бүгүнкү ат жеңил болсун, ат жала барды болсун. Ушундай жакшы ойноп кетели. Рахмат ушул балдарга. Тынч болсун, денсаулыкта болсун. Амин Алла. 86-тан ким сүйлөшүңөр? Assalamu alaikum туугандар, куш келипсиздер. Бүгүнкү маареге ушу ата салтын улап берип атабыз. 86-87 жамааты силерден да Алла разы болсун. Келген коноктордор дагы Алла разы болсун. Келгендер атыңыздар мүдүрүлбөсүн. Туугандар кичине улактын эмесине токтолуп кетели. Ушул жамаат улак берип атабыз. Ар бирине телешкага алып келип ашырып бересиздер. Ошол ашырып алган адам жерге таштап берет. Жерге таштаганда, жерге түшкөндө сорун саябыз экен. Sorunçu mına Rustam болот, бар buluşuğa baş yeriz. Rustam esep bulus esep emес туганда. Жерге таштагандан онунда чоң дарак турат го, ошон айланып келебиз, анан телешкеге алып келебиз. Телешкеге жүктөп сорунуңарды аласыңар экелер. Телешкеге жүктөбөсө эсеп жок. Бирок мерге келгенде Рустам келип ышкырып, свисток менен ышкырса токтотобуз. Ошол жерден ат салбайбыз, телешкеге жүктөгүчөктүчү. Бири-бирибизди сыйлап, жакшы оюн көргөзбөгүчү суранабыз, туугандар. Чоң рахмат. Аксакалга бирден улак таштап беребиз, жоктойбуз туугандар. Ушул эме болуп кетсин деп ниет кылып атабыз. Сорунчубуз Рустам, бардыгыбыз Рустамга итаат кылат деген ниеттебиз. Чоң рахмат, аттарыңыздар мүдүрүлбөсүн. Амин Алла. 87-лерден сүйлөй тургандар барбы? Элдер апа таштап берди. Анда бисмилля туугандар, Кудай күч кубат берсин. Оюнубуз ынтымакта жогорку деңгээлде өткөрүп алалы. Кана жигиттер баштадык анда. Элдар. Мына телешкага жакын алып кеп таштагыла, мына ашыргандын баары телешкага жакын алып кеп таштагыла, майлыбы? Элдер апар, о телешкага жакын жерге алып кеп таштайсың. 5000 баштайбыз, Кудай кааласа.
Hazır değil mi? Altın kuruş. Onlarına bugün 86-87'ler uyuşu bulakta ötkörüp жатат. Ошолордун арасындагы көпчүлүктүн батасын алайын деп Санжар мырза атайын Кыргызстандан ушул эки поколение башы бириктирип алтын кул алып келиптир. Ошол Санжар мырзага бата берип коелу. Bunday jigitler көп болsun. Alın kılıp olsun zaten. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ушундай досторун колдоп, ата салтын улап берип аткан досторун колдоп, түзөп ушундай жардам берип, алтын урап келип аткан энибизге дагы Аллах Таала ыраазы болсун. Денсаулыгың чың болсун угам, өмүрүң uzun, берекелүү болсун. Ушу жакшылыктарда ушундай ар дайым ушу достору менен чоң жигиттерге жетиштирөр. Аллах Таала өмүрүңө берека берсин. Başta aylar başta. Buna kalıngan tatma ola. Ana jigitler, şamdağınızlar, Allah Taala'm sizlerge iyilik versin. Oyunda çok arka dengelde görüp aldı. 5000. Kalıs kaşırıp verişer. Kalıska. Alıp gelip kalız kaşırıp veresler. Birinci sorun 5000 lira ödülüne başladı jigitler. Kalıs kaşırıp veresler. Alıp gelip kalız kaşıraslar. 5000 lira böyle sorun en algaçkı. Andan sonra hurmatlı tutanlar alamadımak bolgondagı torpağılar. Cemaatine ışkır desene ışkıram gelgende. Stop var. Buna kalıngan tatma ola. Narak dur ulan. Süleyman narak dur dostum. Buna kalıngan çapma ola. Çökü berak çökü. Ha? Ona tozu kolma da demesi. Çamdağla cigitler çamdağla. Ana jigitler çandayız. Ana görüşü dostlar. Batırlarımız galege girip ortadan torpakta yeni çıkman hareketini çevirdi. Az karasan ayaklar tutasın lan. Argun Aman, Charles, İlgeray'da da sen ortaladı. Nurali. Ayakta duruyorsun ne? Ne Nurali? Ettin. Vakit dur jigit çıkkıla uçmaz pay. Algıla jigitler algıla. Teleşka kapıp gelip çıkarganına 5000 sorun algıla. Salı Erkin Aka sal. Ötüket İslam Aka ötüket uzat emi. Aman ne bileyim. Ne oldu? Gel yardımda şu algıla. Hayrat olman al. Buna vakit olman geldi. Al vakit. Algıla 5000 sorun. Alvatat yerden vergili. Vakit alvatat yerden vergili. Al. Tegerete ver. Tegerete ver. Ek paydan al vakit ek paydan.
İki paydanı al bakın. Kaldı. Al Engil Kayrat geldin. Kayrat Engil. Kayrat aldı Kayrat. Kayrat aldı. Cerden vergile. İki paydanı al Kayrat. Caner Palvan geldik al Caner Palvan. Yerini saka aylandırıp koyun almatat yerini saka Caner da aylandırın. Caner almatat aylandırıp koyun ula. Sale Caner mala desem belli al. Alıver Caner. Cerden vergile cerden vergile götürgün balanı. Caner Palvan'a cerden vergile. Cerden ver cerden ver. Cerden ver Caner'a. Ay kaldı kıstalam. Kaçırın. Ya kalın kalı ver vurup koyun la. Nurali. Ha. Ya alvatat cerden bere kim alvatat tanımaya kaldım. Yeni sak alvatat hadi cerden ber. Cerden bere yeni sak alvatat cerden ber. Anacıklar Şam'dayız. Anlaşamlarına çıkıplar. Ortada 5 numaralı pres. Bireyimizden soğurunda alış çıngır. Cerden verimizde. Başında koldan gönüş küçüktü. Attan gönüş küçüktü. Ekilep dursanızlar. Yiyeceğine kadar. Arginin üstün hareket okular. Cerden ber. Hemen çigitler ortadan çigitler. Kamanda var da Cerden böyle yüzde kızı 5 saray olsa 5 saray. Hiç yorulma taşlamasınlar. Vakıtta gitti de Nurali. Vakıf Palvan Şam'danız. Vaz hareketi Ankara'cılık Vakıf Palvan. Aylandırıp gel aylandır. Aylandır. Kaldı gözde da kaldı. Vaz hareketi Vakıf Palvan bileğine güç versin. Harekinde Vakıf Palvan aylandırıp Kalıska aşırağız. Bana geliniz. Kalıska bol de. Soğuk harekinde Vakıf Palvan. Bana geliniz. Kalыс Mırza aşırağız. Kalыс nereye taşla veresin dostum. Kalыс Palvan aylandırıp gele ortaga taştaysın. Buna o atlar turgan jerge. Gele vakit. Bana geliniz Vakıf Palvan. Bata veriyoruz. Bana özürdür tuğanlar en algaçkı 5'in sorundu. Vakıf Palvan aldı. Ver. Versen anons numarayı. Ay malades. Ayma bekem bolsun. Düğünörde teşkilat almanızı olsun.
Baldarlar elge kimge kızmat kılganlardan bolsun. Amin. Aparıp geldi. Aparıp geldi kanına. Donyoğlu aksakaldan aparıp geldi. Kim atı kim? Vakilde tuğanlar, vaq balva seniyemiz kut bolsun. Emi hazır aylandırıp aşırıp gelgenden keyin Donino'nun bir aksakalını aşırıp veririz. 3000 sorun. Geçiresler tuğanlar, çok da mı eken? Yeminler, anda yeminler. Donino'nun cemaatinden yemin acı aşırıda gelmez tuğanlar. Yemin acıga aşırı az. Jokta koy başlandı tuğanlar arasında alıp gelip yemin acıga aşırı az. Jardan beri Jandarma jigitler gana. Sancar ayda. Sancarımızda çaldığımız жалғыздаrak tokay olmayıp deyip jigitler. Bir jardan bergile. Aylantıp gel Sancar aylantıp gel. Sancar da ayat. Tarafты gözde ayda aylandırıp gel. Sen arkadan kuğulan hiç kim yok. Azamatsızlar. Evilası da yerden ağız. Evilatın çakır. Evilası geliniz buncaka. Hayır Huday Bursa ağız. O para geldi Sancar Mırza. Mana Şam'da aydığın görgözük. Gök bozat menen. Ayda. Işkır. Emilacığa ver emilacığa. Evilası aşırı az tuğanlar. Sancar Mırza'nın zamançı. Ardayım ulaqtarda üçün Şam'da aydığın görgöz görüyorsun. Genişke dağlar jardan berip koysun. At taşır uçtunda. Sancarga 3000. Emirası Soraniç. Aylandırıp gelip ortaya taşlap verseniz sorun sayılat. Sancar Mırza'ga 3000 Ova sorun. 3000 sorun. Azamatsın Sancar. Atqa jengil tayga çak. Gel ağay Sancar. Şu 86-87 çok akeler. Ынтымағар үзілбесін. Esen aman işlep her birimizге adil işine kulak veriş nasip olsun. Amin Allah'ım. Aylandırıp gelip Çintemir'e aşırasınlar 3000 sorun olasınlar. Evilacı kutlukdayız. Jokturmay başlandı. Geliniz foto verip koyuz. Amin. Allah Teala Ulağıt görüp atқанда tapqanдарыңызға барака. Денсаулығыңыз өзіңіздің тынч аман болсын. Amin. Rahmat. Aylandırıp gelip Tuğanlar aylandırıp gelip Ova Çintemir ova. Kança? Çintemir'e 3000. Çintemir. Çintemir. Kalı saçtı bunlar Çintemir. aylandırıp gelip Çintemir'e aşırı ağız sorun. Bakıt Palvan da gitti. Bakıt Palvan geleydi, Bakıt Palvan reklam alınsa. Bana geldi o Vakıt Palvan. Bugün Kuday veriptir bu jigitke. Çintemir dayar dur. Ne? Vakıt menen bölüşölü de otasınlar. Varınlar karap durasınlar Tuğanlar. Bana gelinizler. Ayda. Bana geldi. Vakıt ulak seni oldu bugün. Çintemir gel aşırı ağız. Çintemir'in zikkanına 3000. Buna Tuğanlar Vakıt Hoca oyun baştanlık çatı ikinci sorunda otak gene koymadı. Çintemir aylandırıp gelip ortaga taşlayımız. Bugün geçke sana ben vereceğim. Gel bir foto versin. Vakıtın canından gitmeydi koyuyor. Çok üzülü arayayım ben. Atı yapan Hazır ben aytam he. Amin. Arkadaşlar şu bugünkü halk tilek maksatlar orundalsın. Sayın şunday. Şahsılatlarınızı nasıl yapsınlar biliyorsunuz?
ынтымақта жақсы жауап түріп алады. түгөнбөй түкөн. Аргыновадан Амандын аты менен японча. Баракелде вакыт атыганда өзүң чоң келсин бирокчу. Молодец, атының минген аты Япончик, Аргыновадан Амандын аты екен. Аман да билет кимге атты мингизишти. Аманбай, молодец. Жерге түшсө эме дойнунан аксакалды ашырабыз. Азыр алып келип ортого таштайбыз, дойнунан аксакалын ашырабыз тугандар. Кана кеттик шаңдагыла. Чоң сорунду бүтүп атасыңарбы же кичине кызыя таштап бериңиз. Ортого таштайбыз. Таштап берин ака ортого. Ай молодец ака. Баштагылы ака. Беттир чапке. Беттирчүн үрөле. Силер кимди айтса бар ошо кашып. Все болду досум. Ал бирек ашырган. Gel ey malaş çapkına. Ya aparıp gelgendim de ya. Ya. Aparıp gelgendim. Апарып келип. Timur aka, Donino'dan kimge aşırağız Donino sarayı dayar turgula biröңүздөр. Kursant aka sizge, Kursant aka aşırağız Çardan beri Kayrat kavuna, Kayrat alı, Kursant aka aşırağız. Al. Ya götürüp koy, kalız çardan verip koy. Çardan verip koy Süleyman, tart Süleyman. Çardan beri salışıp koysun oraya. Süleyman da gitti, çardan beri birbirine. Çıkıp gitti, mederge çıktı buna, mederge çıkıp gitti. Çardan beri gile, mederge çıkıp gitti. Cetelep koy atın, ay malades meder, malades. Действительно картель götürüp atkan ekensinde. Өткөндө картель көтөрүп. O Meder чоң келген жоқ, атайын Өзбекстанға барып чапан алып келді бүгін кулака. О, молодец! Қарасудың палваны Медер палван келді. Чапанды жөнден жөн кийген жоқ бұл жігіт. Бара келді. Құттықтаймыз. Құрсат еке башырауыз. Dadilsin buna. Келіңіз Медер палван. Құрсат еке айланып келіп тасы ортаға тастайсыз. Ассалаумағалейкум. Kimde ya? Haydi. 3000 рубль. Айландырып келіп аманға таштай соғырын 3000 рубль. Құрсат екенін жоқтайымыз. Сыйлығыңыз ұтып болсын аға. Жалпы 86-87'lerin atынан. Evet, mikrofondan. Assalamualaikum. Buna toz boğulan Allah'ım sizlerge den solup versin. İşten ilgili. Mikrofon toz boğulan. Şirin ulak bolsa. Şunday ulaklarda koyup verebilir. Aylantıp kelip amanға aşırağız tuğanдар. Soğurun 3000 rubl tuğanдар. Azamatsızlar hazır. Ana Çaş falan. Молодец, менің туылақтың башталышында көріп тұрастар. Бақыт болуан 2 жолы соғырында салды. Андан кейін 86-87'lerдағы қату әрекет қылчадап. Медер Мырза тоже әрекет қылды. Азырын өзіңдер көрді. Қана жігіттер жардам бергілі бірі-бірігерге. Ат салышқан менен айла жоқ. Ортығы чынығы балвандарды уақытты көтеріп кете тұрған. Билегінде күші бар жігіттерді шығарауыз. Bağa ayda. Ya asıl harmak durunu attı. Stop. Lan açın. Ulan aşımızda öcek koyç azamat. Manda ağını harmak durunu attı. İslam akı. Aldım. Bağa çirkin jigиттер қарағыла. Атты өмірі ойнатып салып. Гүтшін аша тұрған.
Ayağla жігіттер. Ha, Мына жерде да жаңағы бірінші улақты таштаған Санжар мырза қату әрекет қылса да тортуға салып. Өзі атқа жеңіл тайға жақсы жігіт екен. Аты да оқушы екен шіркін, жата қалып жардам беріп жатады. Санжар başladın mı? Bismillah. bismillah. Жаңы тұлпар. Қарағылжан балуан. Шыл жерде келіп көкбөрі чағып. Видеоға тартып. YouTube және басқа сайттарға жеткізіп. Москваны өніп. Қара жігіттер жандағыла. Ортада да көп жатып қалды. Білеріңе жардам берген әрекет қылдығыла. Бұл болғаны үшін суарым туғандар. Көкбөріге ұшып алан салым ұчың. Шында видеоға тартып. Ассаламу алейкум көкбөрі сүйіншілер. Бүгін 15 декабрдан 5-22-24 Москвада. О, черкен-ай. Мына ұлақ емі қызай тұрған болып қана. Еңеліп алып одат. Жардам бергіле, жігітті. Қана, көтерілі бастады, ұлақ көтерілі бастады. Қана, жардам берелі. Ақ черкен-ай, түшіп кетті. Кім болса да қарай, жақсы әрекет қылды еле. Қана, жігіттер, жардам бересіз. Бара келді, мына шеф келіп қалыптыр. Москвада поколение ойын башталып. Жігіттер қана еңілеміз. 11 олау атсалған менен пайда жоқ туғандар. Шындай ынтымақ ойыны бар. Поколение қыл бөлініп 86-87-лердің бірінші ойын башталып. Қана жігіттер біреулерге жол беріп бір әрекет қылалы. О, черкен-ай, қандай ғана таймаш. Біреріне жол бербей, уақытты алып шығып кеткенге әрекет қылып жатады. Ана еңілден қармады ширақтар. Тартқыла, көтергіле жігіттер ғана, көтергіле. О, черкен-ай. Бұлада жүрек керек, бұладағы дух керек. Айтып кетмекші бүгін балуандардан. Чу дегенделе жалабаттан. Қошу әрекет қылдасың. Давай, еңіл. Жігіттер ғана жол березге. Әрекет қылғыла. Балуан жалабаттан. Аман кер ортаға тұра өрбей. Үшіп қаласың. Андан әлемар. Жерге талдан. Ерініс балуан. Жоқ кейлеген аты. Баракелде жігіттер ғана. Баракелде. Көтерілді, ұлаққана көтерілді. Ана. О, черкен-ай, Санжар мырза дағы әрекет қылып отыр. Кетті, ғана Санжар. О, черкен-ай, ғана. О, черкен, Санжар менен. Көргіле, ортада жігіттер көрінмен тартып. Молодец, Алешеге кемде жерден бері отыр. Күлбейін бір қату әрекет қылып отыр. Жігіттер. Санжар қолдаш қой. Туғанындағы қой, жерден алды. Санжар Sancar boş gelme inim davay. Ne oldu? Teşvik etti mi davay? Taranbazar'dan Sancar. Nuraliyev Sancar. Böğeken balası, böğek balası. Barakelde, meyenetçeniki Sancar. Meyenetçeniki davay. Gitti aylandırıp gel. Mına o esep menen Sancar уже екіншini алғаны қалды. Moskva'daki çavandeslerin biri olarak arkasından kovup yöneldi. Mınağa ne oldu? Sancar balvan. Екінші Sancar'dı. Екінші Sancar ayda otu. Sancar Mırza aylanıp gelip aman kaçırasın, aman kalktasın gel. Aman ne turat dese ulaştı kütü atkan turmayı var. Молодец. Aman kaçırasın aylan. Aman kalkta жүресің gel aman. Zor bala, malades. Aman aylan gel taştaysın. Taranbazar'dan Aman oң жаққа өтсең, жалыңа таштап беріп. bugün Аттыған оқыға.
Раматов Мehmet Palvan'ın balası. Tilek Cüret. Молодец. Санжарымызды құттықтаймыз. Дәкенің көкаты? Молодец. Келе қай, бата бересіз. Мына Санжарымызды екінші орынды алды. Тұғындар әрекет қылғыла, сілерге де насip етсін. Oyunun şu 86-87 Allah razı olsun. Жақсы ойлар onda Allah Taala kabul olsun. Candır olsun Allah Taala. Aman aylandırıp gelip ortağa taşlayıp. Aksakal. Argunovan'ın aksakalı kim? Vakıt Palvan. Argunovan'ın aksakalı dayar tursanızlar. Ayağıçın Palvan 5-5. Dağımız yol sırap koyulu. Argunovan'ın aksakalı. Vakıt aka. Dayar turumuz geliniz. Geliniz. Bana tuğanlar. Bilegi güçlü bir dijigat deydi. Bilimi güçlü min dijigat deydi. İlhan Balban gelecek de tuğa çekin ay. Ne oldu? Amandan alı oldu ha? Amandan atı mini oldu. Vallahi des. Atla cengil tayğacak İlhan Balban. Kana başlalı jigitler. Aylandırıp gelip Argun olan aksakalını aşırağız. Vakıta kez kaçırağız. Vakıta kege. Arxangel Satu'dan da palvanlardan Xançero palvan degen var. O çekin ay mına. Ulaqtın çınığı kayfi. Kalmaqçından bugün palvanlardan ayta ketsek. Hayrat palvan ataqtуу. Ермек palvan Ермек жүрөт. Так. Жаш palvanlardan mına Eldiyar деген palvan келип калыптыр. Ana jigitler çamdağılı. O çekin ay. Araqlaçı. Atların özleri dal gelgen. Şınığı kaçaynikler oyun görgözüyor. Kalmaqçından dagы kimdir жүрөt? Чота көрелектим dagы. Октябрьскийден мынандай Эркин деген palvan турат мында. Немеден Кандагар деген аты менен. Караат аябай жакшат. Сындуу. Sigaret karmağanlardagı, gantel karmağanlardagı, stakan karmağanlarda ulaq çağып atат. Мында Тарамбазардын palvanı at minip келатат мына. Азыр көргөзөйүн жакында. Бул Тынышали palvandын баласы Нурбек деген бала мына. Тынышали palvan. Emil Aca hareket kılıyor da, kana Emil Aca alınız, sen keyiniz. Görsen at al жерде bir palvandı koştu orada demlek ağız. Tanıgan bilgenlerimi dagы жаткарта кетем. Ulaqtagı özü jönele çağa vergendik emes. Şahmatga okşop, taktika menen, hareket menen, komanda menen oynagandar utat tuğandar. Kana hareket kılgılar. 86'lar, 87'ler sırtları qarap tura vermey, siler dagı girgile ortağa. Aleşaka girmeyiz mi? Gidin ortağa. Ermeye kamastan. O çirkin ay. Ana jigitler. Мына Эрмек. Кандай дос? Жакшыбы? Эрмек. Кеч келдиңер го чота. Kalmaqçının ataqtуу palvanlarının biri болот ушул балада. Ha Sancar. O barakelde mına. Moskvanın Kış gelip YouTube'leri. tumak kiyip alıptır atak bul. Kepkası menen ataqtуу. Kepkası menen tanımal. Kırgızstanda bayış kepkası var. Ya jigitler engil ona da şambaylar, o çirkin ay kana. Ha. Sancar attı dakta orta. Atı menen jakşı dostlaşan baylar. Gitti kana tarttık jardan bergile. Komanda jardan bereriz. Komanda jardan bereriz kana gitti götөрüldü. O çirkini qaysı palvan götörüp atat. Erjigit palvan kana. Atыңдағы erjigit. Oy etet tağla. Attı da özgürden bayıp talaşlar. Etet tağla. Ay futbol bilen. Stop. Hey, futbolçuluk kaldı. Stop. O kan kızıp kaldırırlar da. Stop hey.
Жігіттер, стоп! Бұларды жанбайсар, баласаны ден алып кеткен қалдырман. Kana gitti Marat Palvan, o çirkin oy! Lan esef kılmayısın de. Esevmez mi lan? Esevmez sen. Öl. Esevmez mi lan? O parmağıyla buna sal ver koy da erkekçe. Esef kılmayacaksın. Yok, Türkiye'de kayra karma attın mı koydu? Sağırgın var. Bunda bir yerde sap yok bunda. Attın buz bağlı bir yerde. Aylantıp gelip Farkın Ağa, Vaktıkı. Taşta, Tuğan, taşta. Ay, ya alıp gelip ortağa taşta koğla çigitlerimi. Жерге таштайбыз, жерге ташта ойын баштайбыз. Мынау жігіт ким болса да алып келгені бұл жақ. Келіңіз. Sancar tıyısın mı? Құтты, Allah, сүйінбай, құтты, атқа қашапай, құтты бұраға. Сүйінбай, осы келі өргілі. Подойский бұзып қойды оқшайды. Ассаламалейкум. Құрматты туғандар, құш келдіңіздер. Мына бүгін енелер 86-87 балдары жамаатыңар менен тыныш болғыла, аман болғыла, сатқандарыңардың берекесін берсін, үй-бүле туған ұрпен ардайым аман болғыла. Үмтіміңар дайым бекен болсын, дайым ұшындай жақшы ойын бүткілер тартылап жүрерілі. Барыңарға чоң рахмат, ойын олар. Ось, дема, сүйінбай, кема, беріп сапарсы, малап қорғалып кет, кел. Taşladı. Hazır aylanıp alıp gelgen tuğanlarga Argınovga sorun. Hareket emna jigitler başladı. Ortada düze yengen yengi ötet. Kaysıl palvan bolsa da güzel. Azamatsız. Kayrat palvangana gittik. O çirke jardan bergile Kayrat'a jardan beriyoruz. Өзі дағы жөн желпі батыр сымал жігіт екен, молодец азамат. Айланып келеміз. Неме дайырдан түрде Арғынова кім? Арғынова Вакка, келіңіз. Bir sal çıkayın sorma teşekkürler. Aka жерге таштайсың. Қайрат болған келіңіз. Алып келіп Арғынова Вакка келіңіз қашырауыз. Телешканы көздейді ағла, телешканы. Hazır. Келіңіз, Қайрат мырза, 3000 рубль соғырын, азаматсыз, сыраз вақтыға ашырып берсеңіз, білейінен күш кетпесін. Atты қармап тұр, нарқыны. Қайрат болған. Тоқта, бүтін таштап алсын. Таштаң, Вақтыға алып келі ортаға таштайыз. Қайрат бері бар. Şu bugün Akadarız ulak bir odat şu Akadar'ın mıntımaktары ardayım bundan daha жақсы болып жүрөбүз. Елімізден тынчылык, ушундай ойындар şu бөтен жерде ардайым уланып, жақсы күндөрдө учурашып жүрө берели. Амин. Seni kutlu olsun Kayrat. Azamatsız.
Егер сіз жақсылық әрекет қылсаңыз, дағы да сорынға сайырдайсыз. Алгынадан бақтағы ауыз алып келі ортаға таштайды. Ортадан ойынды бастайыз тұқындар. Ne әлі oldu әкелер? Çötü kakavlıqta ayavay қатырап аттыңыздар әлі торпоқты тоқтап қалдыңар ғой. Taşla taşla ya. Taşla bakın çerge taşla әкелер stop. Stop. Çigitler çerge taşlayın toқтағыл Stop. Çerge taşlasın oturғыл şütürüyle. Düştü. Başladık anda kettik. Aylanıp gelip sancarı kaçırasın. 5. Aylanıp gelip sancarı kaçırabız. Kasımlı sancarıga, Karakocalık sancarı kaçırabız. 5.000 sorum. Bana gittik çigitler. Vakta geliniz. Kalgan sen yerinde durat. Yenge. Sorumluluk olsun. Geliniz, vata veririz. Assalamualaikum. Ulak suyucular. 86-87. Çılgın Allah burada tutarken Allah salam. Büyük bir tutar olsa halk olmasın. Böyle saksı ötü kesmeyi kurana. Aylanıp gelip sancarı kaçırasın. 5. Aylanıp gelip sancarı kaçırabız. Karakocalık. 5.000 sorum. Minem atın. Boşanmak bile mi ne öğresin? Minem. Bana jigitler şamdayız. Jardan berge birelerge. Oğa çirkin oy. Bana kaç bolgan? Çintemir. Çintemir polvan. Ana minem çintemir. Kudaşan imin de sol kaldı. Aka, öçürtünüzden. Sırası. Oyağı varan sürüşüyor. Çiğdap koy. Çintemir balvan gel atat. Özü. Çintemir polvan. Oğa çirkin oy. Azamatsın çintemir. Ötkende takım ulaqta arkasından kalmay. Kuvvattın öyle ne oldu torpakta. Çintemir gana ayda. Peleskanı gözde aydamız. Sancar dayar bol. Sancar aylandırıp gelip ortaga taza taşlap beret. Taza taştaysın he. Ya Sancar kaçınız. Ayıp koydun da lan. Cıgıl kalan. Şu kalma. Sancar aylandırıp gelip ortaga taşlap Çintemir polvan. Geliniz. Kapıkay geldi. Bakın sorunun da olsun. Çintemir polvan 5.000 sorun aldı. Assalamualaikum, konakta hoş geldiniz. Dostlarım, şantımağınız biliyorsun ha? Ardayım unutmakta, salam жақсылық күндерді сыйлаш Атчалы жеңіл olsun балуандарға. Ya Kays Saray'a kal. Seyleyimiz kutlu olsun. Kays Saray'a kal. Oldu mu? Saraylar toğunu çoktolu bitti tuğunlar. Yine bir yakı taza sorunlar kaldı. Ya Sancar kanda hemen. Evet Çintemir. İkinci partiye dayanlan. Aylanıp gelip Koşo'ya kaçırasın. Aylanıp gelip Kosoy'a aşırgan insanda